Yare ma'am, ma'am sila si class. Ko good evening ma'am. Si into this na. Hoji into class 10, 11 lo graduation 12 subo idi ba. Si ga mathang 13 subo amaga tauge. Ko kya bu subo na ja 12 subo ba 10 11. Si 12 sudini sume. Yaman dana kaure isu ko 12 sure aduga 13 subo amaga lakini 13 subo si aina nandagi collection to bare sugi bhajaba question ma'am uidini ko. Ab si tan nanda adagi aruba soktriba tas question makhal mayam do adu aina collection tawno honna bane ba ko yango sigi sinama aina question 17 tholi jate ne ko si mamang de adum ai class record law logram ni ko video de upload tawdriba ne video de yangon class 10 ge 11 ga da si mamang mai loina record law ro bane ba ojik sina 12 suba si le mori me tawrose ko yango sida class number 12 sida kadi habno company ma se ke doya na product home ka simana ke doba glass ka plate ka ball ga home simana ke doba glass plate amasung ball home simana manufacture to bane plate se ke ratio sabagi concept to use to dore hosi ratio formation has it class kya de yaugi me am dai no video eng mi khang bane class number 1 de yaugi dra aina adugi madik sang kan have da dum sanga ga lere mana has the plate ki masing ke doba double o glass na tra plate se ke doba glass masing dugi double hadi glass na one hoika na ma tu la ni ko yaraba double hadi si the number of glass nam ke doba twice the number of ball glass na ball hadi b ni irage ko si double nam na tra sina one hodi si double hodi kya warne two oro akhone to rije soire sina one hodi sin two oro adu am place na glass ki double hodi four sumana la ne re soji ko ambe stage aina ma kokti to rije soire ko sumana to raga di fadiba yare adu tadi si lere adu di what is the difference between the number of plates and the number of balls plate ka ball ga any difference put hoyi graduate level exam hai je selection post ki ni ko selection post hai na SSC na lobe exam thaba makal me ama gi mix tor ko budo ko SSC na lobo ni adu gi exam du graduate level gi ni ko mara hoji put hoyi je what is the difference between the number of plate ka number of ball ga any gi difference 3 unit na tro 3 unit की value से क्या तागे है बने बा अदुदी आइना 4 किलोमीटर ताखरब नोइदा 4 किलोमीटर की मेथड नंबर क्या नहीं ताको तो 4 नत्रा मेथड नंबर 4 यूज तो रदी मोई की खेना बसी क्या नो 3 यूनिट नत्रो 3 यूनिट 2 थमोइद्रो आंसर क्या तादु नो तो दे हारो से 3 into लानी को अदुगा माना करी क्लू म पिरमेबा करी क्लू न पिरमी सेसदा सिदे मैन्युफैक्चर तौरिबा टोटल यूनिट 2 सिनत्रो टोटल वैल्यू तो क्या नेबा 2 3 0 aina 4 suba 4 kilometer ki 4 suba meter tu ningsing ji ko si mokhoi tu tel weta di makha da laktus kana no mari manga taruk tare mokhoi tu tel du makha di yanga da na tro mari leina ba ma gi ratio du makha thamne ha ba na tra 4 kilometer ki ningsing bro se 4 kilometer ki meter number 1 2 3 4 loina paning ma palo ai si na thu ni ko si thu ne ha maram option trick ama I tak tori ba mayang ma na da ba atai meter te option trick no ai ro si no ai du ba 7 si 3 ka ya gadra Sabena sidika adi masingama thungani chumra thungoidra maset thungo kadra kakna yaram gadra yaram moidra guessing to sabena sikak yadraga di 3 na puri matam da hadi sabena kak yadraga di mase makai la ne ba makha da sabele ma ne ba adu point ju yaug de ba sidadi anta bodi saben kak yaram mani ko adu sabena ka ga mapum moiba number am thungani sida thungai number du ga 3 ga puinan sa ta du na tro puri na ba 3 yauradi sida thungdi number je mapum moini hare adu 3 na mapum moiba number am da puri di 3 ne nya ne ansa du 3 ne nya ba number oirani yaningi ko 6 ka 3 di 9 10 3 nya dre 3 nya bra tara mari 3 nya dre 4 3 nya bra dre 2 1 3 ya 3 nya ba number ansani option 3 very easy ado angka je kaim lu de resource ha ba da kitang khanbam sange si salur de angka je mentally men mind conscious to ge ba ko ai su mind conscious target to hodre ai question sang mi da isu lu ro boy ning da no ko adu khalu dre ba ya da bhaja hana prepare to dona yumda tak turi mi khana pathu he torom bore de mind conscious to ro ne nga sana uthu mi no kan sa do question ji sat law no ye thing na mi nari ne hoi collection bu de ena mayam mix to bu de yaw ge si na si de yaw gi bu de khangok de be ju ko question de ai atop stab am namjar ko ne darba hai badi aina hainingi point jate na te da ai ju si question je prepare to ta pu na te noi du mana sat law question je hoji uraga develop to ri ne ha bane yare ko yan da ro ji ko
पोकिलर मेथड की अहम पालस यानी सिदी लुद्रे को रेशो साब खितंग खनबम संबदु कक्तनेबा मथंग दे सिंगजे करी The students in 3 batches of a dance class are this 20 students increase in is base kudi muta kya hengaleba 20 hengaleba adi laira me sidi main kausan tawge hadi lai hadi yam toina thingna type oire ba ngonda juka 1 ki 20 ta 10 tharane find the total number of students in 3 batches before the hengatring the laira madu kya na manga ni pan tara 10 puri di sama question ji ko matriculation level hajina staff selection commission loba selection post have exam du gi graduate ki tel level gi to level gi leibani ko tel level gi ni na khar lai juroba hana leram ratio se aina takrabani ko hana poina takhe bu oibani makoi ji ratio si oramani hoji keri orebe hengala kan da 4:5 5:7 atra si ratio hana oramada gi si ore ji kari to bai na moi khudimak if 20 student increase in is best 7 atra खुदिमक्ता बेस खुदिमक्ता 20 ले हाकले नत्रो अदो अखोना ट्रिक त करी ट्रिक तौनेबा रेशियो सिदसु क्या क्या हेंगत की हम नत्रो रेशियो सिदसु हेंगले से सब मानब्रेउ मानब्रा तू हेंगत पर रेशियो दना 2 यूनिट हेंगत मतम दना सिदा असेंग मदना क्या हेंगत पा 20 अदुदी 2 यूनिट का 20 की मानल 1 यूनिट की दी 10 दारोइद्रो सि मान कैलकुलेशन तौ ngमोइद्रो हमनी अदुना ने आइना तौरिस याम हाइरुबे नते अराइबो बेनेबको हरबा हाइबे अथदी लाइरदी मी लोइ ngमने मान कैलकुलेशन हदि कोकन लाम ngमदब जगह ददि अखोइसु लाइ नतेबको ngमदेबा अदु सिदी नोइना सिनदबनि उसिलुदबनेबा तोइना ताकिबु क्वेश्चन ने सिमा मांगद क्लास अतोपदसु यावरबने क्वेश्चन बुदी वही वतादी ओंथोकनबा सिगी मानरब तौबदि यावग्रेबको वन यूनिट सी खंग तागदि मखोइ हाना इंक्रीज तौदिंग दु ओइबा अपुनबदि क्यानो से 10 यूनिट नत्रोस्या अदु 10 यूनिट की पुतो क्यादि यामाने हदि अमा कोलम ममै ममन 10 वदि 10 कोलम 10 ममन पुतो हाबगा मानग्रेको अदुदी 100 यूनिट 100 न तारोइद्रो आंसर सिनेबा अदु करिगुंबा सिदा क्वेश्चन जे सी नतबा मेथड अमजु हैते यादे मरम हायुरा सिदा इंक्रीज तौरि सब मानबा सिदा रेशियो जी सब मानना हेंगतपगी ने अंक जी लाइरामे जे इंक्रीज तौरि 20 हेंगले हरम अमन 20 हेंगले अमन 30 हेंगले अमन 40 हेंगले हर अबा अतादे अंक जी खिदंग वसिलाने बा सिगी कांसेप्ट सी ट्रिक सिना बा यारो अरोइबको अदु ट्रिक नतबा मेथड अमजु हैतबा यारोइको अदुना ट्रिक नतबदु तामागे और हारो और हारो को सिदा नंग तौदुइसे मुना तारो अनदर मेथड नि को ताक्थुइसे हाना लेरमिसि क्या बा 2x अमना करी 3x अमना 5x नत्रा 20 हेंगल नत्रा 20 तिसिलो सी 20 हेंगल नत्रा 20 तिसिलो सी 20 हेंगल नत्रा सी ngaktang yahon hotpada daka oidema aduga mogi ratio क्या 4:2 5:2 क्या 7 hem natra akun beji yahon na ngak thamoba सी एनी सिदा दम अंक हटकदब कमायन सागदब हाना लेरमिस 20 हेंगल अनोबद क्या रे 2x प्लस क्या 20 तारबा सी हाना लेरमि 3x 20 हेंगल 3x क्या अनो मेथड सेम ती उनको हाना लेरमि 20 क्या नो twice x नत्रो 20 हेंगल 2x प्लस 20 लाओइद्रो चुम्ब्रो अदगी सिना 3x लेरमद 20 हेंगल 3x प्लस करी 20 लाबा अदुगा रेशियो तो क्या बा मबानी रेशियो 4:5 नत्रो अदुना रेशियो से अनी कक्ता चंगमनिना सी ngaktang yahondana thambai wane yahon ge haragane si ni param tawge su yai yan tari bain haisiba si ni paraga si ni para tawge haragana si 20 hengalo sumaina equation je atopa way da 3x ta kya hengat pa jugo 20 sina 5x ta kya hengat pa 20 mabani ge ratio se kya ba 5:7 sumaina holo je ane mankaji understand do bro सेनी पार हटकेरा सेनी पागेरा अनी दका होइने यारबा हैनिको खुतौजे हैरबा ज्ञान तारि बाइना हैनिंगी से है ओपीएस ती ओरानिको अदुना नुआनी खुदना मथपि यारानिको अदुदी सिदगी अम एक्स पुथोपैदि आई शॉर्टकट अम ताक्ताइना कमाय तौने बा करंट पुइन होइदाना कोलम थादाबि तौसिको आइना सिंफा पुबै वरी नतिको से माइ काउसन सो तौगे माइको सेंदी सोखर तौकी को मानी तरा सोम लाखरनी सोमदर क्या मरियम ट्राइन थोय तरा सोम सल 1 से 2 लान 1 twice x लानी 1 से इक्वल 2 ने लानी को मंगानी मंगा कुन सामा मरी नि निफु मरिफु साम ने मरफु का दोदी कुन दुंगा सागी x की twice x 2 ने लादी 10 x इक्वल
क्या बा अदुम 10 तारक तो लेरे अदुदी करी नु पुथवाय जा मखोई पुलौकी करीबा अपुन मदु नत्रा twice as के 3x 5x के क्या दा 10x नत्रा 10x पुथो क्या तारा गदी 10 into x मोत 10 अदुदी 100 ताद्रो सुमाय होत पसिना मतम मुदी संगी अदु सी हाइतबसु यादब लई यादब यौरकनेबा कईगी मतंगदा सी ट्रिक सी पान यादब मतंग कंडीशन लाकनेबा अदु अइना सिदैसिदा x पुथोबदि स्टेप सम तौरिसे माइन करूसे नत्रा अदु आई एनी हेक अमे हेक पिसिन जेबा सारगा आई खुदम अमा सारके को एम सारके से हेक खल्लग नते को एनी अमे त पिसिन के को 4x plus से मसिंग जिगजा कर लेंजरा 17 घर के को 5x plus 17 हेंगल अदु सी रेशो से 2:3 के ओरे हारे से को येंग से हेक आई पिसिन नि को x ऑफ तौ से त सी जमते x ऑफ तौ से को सी जमता मैम सी जमता हौजे आइना सिदे x पुथोपगी शॉर्टकट अमे हेक तौरिसे मान कैलकुलेशन तौरगी स्टेप से नोई तमगेबको हयोबा सिदा स्माइन पिरामे खलजे आई हौजिक नोइदा खुदक सारा पीब नत्रा स्पीड टू फोकस तौब तमजे हाबनिदा यंगो सिदे x पुथोकसे ओमरी ट्राइन थोय को सोमदा अनि मंगा तारा सोमदा लादी के लाने x 2 लाने को तारा ट्राइन थोय होय अदुदी ओमरी ट्राइन थोय अदुगी सोमदा थमदोबा अदुगी तारेनी माइनस तारा कदोरे जानदबरा सिदैसिना रेशो जे समाय तो 4 गुम तौरो नत्रदि यारो मरी तरेट अदुसिना 370 लाने तादी 17 by 2 लाने 8.5 लाने आयो जिक नेगेटिव तादुरे हाबिनि कोइन दोइदो स्टेप से कोइन दोइसे सी तसिंग नारगदि कैलकुलेशन जे स्टेप अनिहोम सामिनेबा मुना ताव को अम उलके को असेंबदो आइना मथक तू ओइरम फोर ऑन थोइसे मरम खंगियो को नेगेटिव तादुरे हाबिगिदो अदुगी नेबा अदु नेगेटिव तादुरे खंगिने केनो स्टेप से आइना अनिहोम सम होले बंकसे तौरगे 3 सी पुरी क्या तारा 12x plus क्या 3 पुरी दे 3 into 71 नत्रो 70 नत्रो टाटे ओम दिया खैमा थोइ नतेना सोला फाबा जाम काना बने मरी मंगा कुन x plus टाटे मरी दि क्या नो 60 क्या नत्रो ओके मरी वरदी x तम चेंज तोरन सुमे x तम ngasai 2 दो होट करे दुम याद्रे को x 2 दम सोय ग्रे दम यारो आइने वैल्यू चेंज तौग्रे बको अदुना मुन्ने ngौ दियारो मथक से समय तौरो ड्राफ्ट से हाना तौरो पिहौ दबे सोयबनि सिना क्वेश्चन जे खुद खुद पीबनि ननि को वैल्यू दो खोगी हाना क्वेश्चन से सेट हो दबे सोयबनि बको ओलसिन अदुसो यारे माइनस तागरे तारो रि यंगसिने ओके नोइदा आइना तम्मी जे ताइ जे अथै नतेदा नोइसुने स्टेप संबगी हेबिट से ngasai माइनस तागे ताजरसनो तू क्या बा नुंगाइते बसिगी मुथत मुचिन जे पान दबा चलाउना सिदा हर माइनस तागे ताजनो हारो नेम ता ताजरसनो बको ओंथोगन सेबा सम स्टेप संबगी हेबिट अमा नोइदा आइना थमनिंग बाय तारे थोन गे तारगदि मैम दगी यंगो क्या तारा ट्राइन थोय सोमदा 10 नाबा अदु x twice x लाने होरे x equal to 2 ने लाने को सम चखरे अदु सोमदा 2 17 जे क्या नो 72 जा सोमदा 317 अदुदी माइनस 17 लाने बा अदुदी माइनस क्या बा 8.5 थारक तरो माइनस क्या बताइ जा 8.5 सुम्ब्र सुमदब्र दुदी हसिक चेक तरो यंगसे को मुथलगे यार होलसी स्टेप 2 3 पुरी दी 12x plus 30 ओम यंखै मथोय सोमदना 2 न पुरी दी 10x plus 30 नि कुथा मरी नत्रा x सोम फुसिला दि क्या तारा 2x तारा बा 51 सोम चक्र दी 34 दगी 51 खाइ दो दि क्या तारा गे 17 तारो इद्रो अदुदी x पुतो के दी 17 दा माइनस 17 तानि से माइनस लेबे सावर मिना नत्रा माइनस 17 दा 2 ने लदी माइनस 8.5 सुमद्रो स्टेप 2 मयाम होट लेत्रो स्टेप संग्रो कांते माइंड तो मोहा ने द माइंड कैलकुलेशन अखोइना तौरिस स्टेप 2 सम ngam बहिने सी लेबे द होलदे मयाम दे खरा दुसी स्पीड कार चटकनेबा यादाब्रा अदो सी क्वेश्चन जी लू देखो आई होजे ट्रिक सु ताखरे कोइरे होट कदो मेथड ताखरे सी मतंग अमददि संगकनेबा ट्रिक यादबा यारकनि सी 2 हेंगत पा सिना 22 हेंगत पा अदु मानर मगी आइना ट्रिक सिने याबै वाने अदु यादा कांददि सिना लाक्सर कदुबा सिना प्योर बेसिक concept to never see basic concept so hero tricks one hero animo adu sinam kari ta na speed mayam li thuna ba man girls and tambi we train to ne
ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯔꯤꯕꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯛꯇꯥꯏꯅꯦ ꯁꯦ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯄꯨꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯧꯁꯟ ꯇꯝꯁꯦꯀꯣ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯅꯦ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯧꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯦ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯈꯔ ꯊꯝꯍꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯔ ꯁꯥꯔꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥ ꯄꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯀꯣ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯣꯕꯁꯦ ꯇꯧ ꯇꯧ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 17 ꯂꯩꯔꯦ 7 × 6 ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ 15ꯁꯤ 3 × 5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ 17 7 ꯒꯗꯤ 119 ꯇꯥꯔꯦ 6ꯒ 5ꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 30 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ 3 ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ 3ꯒ 19 3ꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕ 357 ꯇꯥꯔꯦ 30 ꯅꯪ ꯄꯨꯔꯤꯔꯕ 0 ꯌꯥꯎꯕꯩ 0 ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦ 3 ꯄꯨꯔꯤꯗ 3 3 19 3 5 13 13 ꯑꯃ ꯈꯨꯠ ꯄꯔꯦ 3 9 10 ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯆꯨꯍꯜꯂꯣꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯄꯨ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯏꯁꯇꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯊꯣꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯅꯣꯏ ꯎꯠꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯨꯅꯕꯅꯦꯀꯣ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ 17ꯗꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯄꯨ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯄꯨ ꯉꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯍꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯖꯤꯛꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ 17ꯒ 42ꯗ 7 × 6 ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯒꯦ 15ꯗꯨ 3 × 5 ꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ 17 7 ꯄꯨꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯂꯥ ꯐꯥꯏꯕꯁꯦ 17 ꯁꯣꯂꯥ ꯐꯥꯕꯩꯅꯦ 17 ꯁꯣꯂꯥ ꯐꯥꯕꯩ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯣꯂꯥ ꯐꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯂꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎ ꯑꯩꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ 6ꯒ 5 ꯄꯨꯏꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 30 3 ꯃꯊꯟ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕ 3ꯒ 6 ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ 3ꯅ 6 ꯄꯨꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩ 19 ꯁꯣꯂꯥ ꯐꯥꯕꯅꯤꯅ 19 3 ꯖꯥ 57 3 1 ꯖꯥ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕꯁꯤ ꯖꯥ ꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯣꯂꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ 30 ꯅꯪ ꯄꯨꯔꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ 3ꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯧꯁꯟ ꯂꯥꯁꯇ ꯈꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ 0 ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯟ 3ꯅ ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯧꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯛꯀꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯥꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕꯁꯦ ꯇꯥꯛꯀꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯈꯔ ꯍꯩꯍꯧꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯨꯅ ꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ 15ꯅ 7 ꯄꯨꯔꯤꯔꯦꯕꯀꯣ 15 7ꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ 105 105 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯞꯅ ꯎꯠꯀꯦ 105 ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯅꯤ 10 ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ 15ꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯄꯨꯔꯤꯔꯒꯦꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯈꯨꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏ 15ꯅ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯤꯕ 15ꯅ 18 ꯄꯨꯔꯤꯔꯗꯤ 10ꯅꯦ 19 ꯃ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯇꯤꯛ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯗꯥꯏꯅꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 270 ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ 270 ꯇꯥꯏ 15ꯅ 18 ꯄꯨꯔꯤꯗꯤ 270 ꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯨꯕ 10ꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯗꯤ 2 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 80 ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯅꯤ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯝꯃꯅꯤ 80 ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 2 ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗ 15 2 ꯖꯥ 30 30ꯗꯨ 2 ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔꯗꯤ 30ꯒ 2 ꯆꯨꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯈꯔ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯁꯤꯅꯩ 10ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯩ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ
ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟ 100 ꯃꯤꯇꯔ ꯔꯦꯁꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯅꯗꯣꯏ ꯂꯝꯖꯦꯟꯁꯦ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯛꯄ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯕꯗꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯐꯔꯤ CGL ꯌꯧꯔꯕ CPO ꯌꯧꯔꯕ 10+2 MTS ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ MTSꯇꯤ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯃꯥꯏꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯦꯕ UPSC ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔ SSCꯒꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯟꯖꯨꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯠꯕꯨꯛ ꯑꯊꯥꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯇꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯝꯄꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯉꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯣꯏꯅꯗꯤꯀꯣ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯔ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯝ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯈꯔꯅꯗꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯇꯞ ꯇꯧꯁꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯏꯊꯟꯗ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯨꯁ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯈꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯁꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁ ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ practical to theory marks is 3:7 80% of the marks are scored in the practical the mark kya phangeba 80% mark phange 60% of marks are scored in the theory what is the ratio of marks scored in the theory ga practical the phangma mark to ratio do puthogi yare ne time je pusu thamoi noi bolan gi matam kya mi chang khallu ne amta just metric level question ne noi si tori sing la sam thoki ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅꯀꯣ ꯒꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ 24 ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 24 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 2024 ꯃꯟꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 6 ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯡ ꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯡ 1 ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯃꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ SSC ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ 2024 ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯃꯥꯏꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯥꯒꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯦꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯗꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯣꯕ ꯅꯣꯏꯅ SSC GDꯒꯨꯝꯕ 10+2 ꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ CGLꯒꯅꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯂꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯈꯦꯠꯅꯗꯦꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯅ CGL ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯩ ꯍꯧꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯅꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡ ꯐꯪꯗꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯦꯠꯅꯗꯦ 10+2 try ꯇꯧꯕ MTS SSGD try ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯅ CGL ꯊꯥꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯣ ꯈꯜꯂꯣ ꯉꯝꯗꯕꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤ ꯍꯥ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯝꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ the ratio practical to theory marks kya ba 3:7 natra ma to 10 kya no sina practical gi sina theory gi ko magi ke do ba total mark tu natro total mark natra ma si pirija practical ga theory ga gi total mark to amana 3 wa ma 7 ko adudi aseng loge hadi kana puri ne x na puri ne dra adudi try section kya ta ni 7x तारोइद्रा अंक और बस खर नुंगाइना बने आई लाम सानागेबको आता x ना पुरी दबिदा आई सेप तु ngaktang si ratio si आई सेप तु ngaktang sumai logेबको 100x ना पुरी सिनगेबो आई सेप si logi तारदे 100x पुरी रदि क्या तारा 300 x ना क्या 700 क्या x तारे तु तेल क्या तारे हरो 1000 क्या तु तेल माबानी प्रैक्टिकल थ्योरी पुलगा तु si तारे को यो क्वेश्चन जी नुंगाइना मान हाइजे if 80% of the marks are scored in the practical दा क्या फंगेबा practical marks क्या नो 300 नत्रो 300x नत्रो 300x दा मान क्या फंगबा 300x दा मान फंग 80% नत्रो सिगी 80% क्या तारे सिगी 80% क्या ताने म तो पाथो पाबाय रोइ तो थुना तौसी को चामसी कनदि चनी नि फु x तारोइद्रो सुमब्रो ओके मान practical फंगबा मार्क्स तुनि को adagi 60% of marks are scored in the kari theory the phanguduna 60% natra sigi 60% di that to 420 x star oidro yare ko ratio putuk to remain and s ke logi log dru yar 100 unit loram mas yara bani adu phare kaiba what is the ratio of marks scored in the theory and the practical laire ne theory ga practical phangma ma ani du ke no sina theory na kya
theory the phangi marks kya no 4 20x natra practical dana kya 2 40 ani sigi ratio putu ab natro x kana grani 0 0 kana ni ratio putu ab ni ko ani asa x orom dra su ya hedo adu ni ko si kara tarun ka taruk mari taruk tare very easy ko hayani ko sa sina ta bata aina ma'am assumption tawrisi tawdro su sumaina tawro masu yani practical ga theory ga total mark to 3 is to kya ba 7 natro adu practical ma phangi ji 3 unit sigi kya ba 80% ham natro sumro adudi tarakadu ratio di samjilla sumaina tawrisi khara thu bidam harke ko anka je ma puthoi ji theory ga practical mark natro theory na mang than mana phare ratio je na another way what ki ko sina khara thu do mal ain tawrisi ko egre karante theory ga kari ga ba practical theory na 7 sina 3 natro si theory sigi kya ma phangi ja 60% of marks score in the theory the phangi ji sigi 60% natro ha 60% phangi habne ba adagi practical dana sigi 3 sigi total mark 3 sigi kya phangi ba 80% sine hena lairam me ba ko sumra aina sta mayam loksil is kan 100 kan nagrani 00 kan nagrani 3 2 ni phuni thoi om ni pang ko mari kathana adi kya tara si kathana adi kya tara ge si 7 is to taruk tare taruk mari sina hena lairam me hetare ne angkasi hena ge am tawri si kana dire yandar bhaija adu concept sin sing helam gani concept sin sing helam gani nungai badiri noina ko adu si khanga kana si khangmo sina di fare haidi total mark to sine si piri si total mark ni ka gunu ko total marks dagi mana score to mark to ne ba score mark to ne ba total marks 300 si manung jida kya ba 80% haidi 300 manung da si 80% haidi 80 by 100 la di si 300x na tro ko to na di kya tara sani ni fu x tara ido du ne ba jida ya dare ko si gi total mark kya ba 700 si manung jida kya phangba 60% phangba haidi si ma lak tu ne ba si x yaw da ne khada di tare to 420x sine ba la to sina ma gyan ta ba di helam ba yain khali adu si jo dum yare theory ga practical ma habni ratio ni do thong da risu ba मानो क्वेश्चन मतलब theory का practical का है दाइना क्वेश्चन जी उन्थों नर तो हो सिना लारे को अकरम तियले सिना किदन कोइरे कोइरे गजु सिना concept कर सेंग बे लंबे याय खलो पामा अरे को यानी तो होब्रा सिना selection post की metric level exam होबा 100 किलो सिलो होरे का नरम दे सिदी याम फजबो क्वेश्चन ने नम दे ट्राई तौसे क्या था नरे हेरो क्या बा 10:1 था रे हमारे को सुमनी मरम जे थे न थे सिदा संग से फॉर्मूला मा संगे बा सिलेंडर फॉर्मूला के न सिलेंडर की वॉल्यूम फॉर्मूला जी में दिफा दिया दे लॉजिक अमा है को फॉर्मूला क्या बा पाई सर्कल एरिया दु दा कना पुरी गदम न सर्कल एरिया दा हाय न पुरी लो रे को अदु दे दा सिलेंडर अनि की को concept से अते न थे खर कोइरा ता के शॉर्टकट तो बुद्धि सिनी को शॉर्टकट छोरे सिमा ला तो रेडियस से नत्रो रेडियस स्क्वायर दी 2 स्क्वायर इनटू हाइट क्या रो 5 समान लाने आंसर जे अमना 1 स्क्वायर इनटू 2 समान लाने अदु क्या तारे से 4 5 से 20 1 2 जा 2 अदु दी 10:1 समान लाग तुनी अंक बुद्धि होलग दी याम थुना कमाई लाइनो हाबदु मरम दु सेंग न ताके बनो ज्ञान तादब याउदना बको सिलेंडर अनि की वरी नत्रो सिलेंडर 1 को सिना सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 हम हारगे फेन जे तो इन सामान मगी को लोग थुंगे दो हम याखले यारबा सिलेंडर 1 का सिलेंडर 2 नत्रो मबानी वॉल्यूम रेशियो है नत्रो सी वॉल्यूम दे क्या ताने मारो सिलेंडर 1 का सिलेंडर 2 का गी वॉल्यूम जे वॉल्यूम रेशियो जे अमना कईबा पाई मागी रेडियस न r1 हारो r1 फॉर्मूला के नो r स्क्वायर है नत्रो अदु सी रेडियस पांदा में रेडियस 1 हारो बसिंग न को ना रेडियस 2 हारो r1 स्क्वायर हाइसला ओइद्रो सी जो हाइसु मानदा बनि ना सिना हाइट 1 सिना हाइट 2 हारो को सिना पाई सी रेडियस ना मखा सिना रेडियस 2 हारो को सिना हाइसना हाइट 2 हारो स्माइला ओइद्रो पाई सी स्क्वायर और कनी को
pi r square hai sina thro lak tu ratio ji cylinder ani du sigi cylinder radius na r1 hairo sigi radius na r2 hairo sigi height sina height 1 hairo sina height 2 hairo sine ber lak tu bit ratio ji ko adoi du da ratio ha ba di constant oi ba fixed value si kak na gi ne pi pi gum ji ara ro kana da depend dore magi radius ratio ani leibra 2 by kya no radius ratio radius ani gi na ba ji kya no 2 by 1 natro sa adu square yorok pro yok to bra square yorok puni na 2 square sidana si 1 in 1 square la oidro height 1 di kya no height 5:2 natro na 5 oi kan sina sigina 2 ta tro adu di sina tro lai sa athak sina 2 square ga 5 ka 20 adi 4 5 20 sina 1 ga 2 ga di 2 adu 10:1 ta tro adu hayeng mena na sam du isi no kanada depend to ba hore r square height sine maru ina ni focus to radius square height na puri di adu radius square di sigi di 2 square radius tu sina tro 2 square into height 5 sina sigi radius square di 1 square height na 2 sumaina la sammo sumaina sammo je si concept si singa kan sammo ha ba yanda braja adu volume gi ratio puthonga da constant oi ba pi gum ji di fixed value na tro pi value ji 22/7 na tro so samana na kak na gi ni ratio ha ba di samana ba kak that na dai na aduna kanada depend da hoi ma gi ratio ja ngasagi r square haise sina lepakane ma gi ratio value ji ko r square haise da sana bane ba koina ado khangdri ngai da di khangdre khanga ka da di samai samjilo kuhel luro no ba ama pirakino hangam reng ji ko se bai thuba ta na ro ko ai hoji ki radius ratio da ai on thorage ko radius haidi radii ratio jina sumai harama ba se 3:4 harge height ratio jina 2:1 harage adudi volume ratio haro adudi volume ratio kya ta nem ta haino ro thuna kya c square thorni ko 9 ga 2 ga natra 9 2 sina kya 16 ga wangala oidro adudi 2 na ka de ani ni pa na adudi kya tarage 9:2 ya taradro yan taraba yam gan tari boina jibo si tak lo raga si radii ratio pyramid height ratio pyramid adudi volume ratio ji ke da radius gi square taro da 3 square de kya na 9 si height nam puri ka 2 natro kadi da depend to have na si ke da radius to square tawrani aduga height na puri ni ham natro radius to square tawrani si 9 aduga height kana no 2 na puri re 9 to 18 ne sina 4 square tawrani 16 into 1 yar ko kyan da bra any onthuni mo tho hairani ko sumba se ratio gi matang da di si cylinder oigara cube ki da ju hang pe yai kon gi da ju hang pe yai to bodu kari formula sangani moi volume gi formula area or ko area formula di sang de ade adu mo di khang da ka wai aduna sina ma ratio concept se aina ji area volume mensuration ko iko adu chapter do adu da so adu apply to bune ha adu ne kasulu de ko se khar kuera ta asami do hayo sidi the ratio of the incomes of two employees is this and the ratio of their expenditures if each of them manage to save rupees per month find the sum of their monthly incomes makhoi na ke do ba save to bilu si mana bra sidi option 3 to ngam reu sanau kok sanom ta income ratio si le re expenditure moi na save to ri kya ba sa mana dro logium sano hai breu concept holo chare ko करो ठीक है आते मंगा आई सानाई लासी होने फंगे फंगे हमने पूरी रे सिनानी पूरी रे मंगा खेनब्रा मंगा आसी मारानी पर मंथ अदुदी देयर मंथली इनकम पुथोब नत्रो फाइंड द सम ऑफ सिगी त्रामनी के निपांगी पुथिना फोन क्या तारा कुनी थोई का फाइंड अदुदी 11 एन जाब थिरो फाइंड एलानी को
11 연잡 थियो 어흠 시 11 연자이 야데 어흠 야드래 아니가 드럼도가 시야이 과 아막세 아차 22 라니 5니 라니 과 5니 라디 암thumuna taw 5니 라디 manga kun 라니 과 포켓 아지 따로는 시냐네 보고 따로는 홈나 시냐마 따로 따레 트라우가 홈나 시냐바 좀 냐냐브라 mari manga taru yai hori laktu si sineba kuni thoi into 5 yen thodi 40 into mangana samdo di kun sumai laktu ne bako adu si dei samtang to si ni pana je nya ga da ban sa je ni pan nya bra option a tare namno option 6 to han to bani ko logic am sana bane ba speed number ko tan bai wani ko ai makok te hor ta ke gyan ta na yarba option 6 to ga yong ko speed so khara to bai wani hana phir mi ratio gyan am te yo 7:4 income do natro sia ad expenditure to kya phiram ba ha expenditure 3:1 natro sida sanari la jate na te mana saving du mane haram rab de yo each of them saving sab mane haram ro saving sab mane habni na babani saving di saving hadi income de kana khato ke expenditure khato ko natro manabre hong ratio do tari te hom khato podi mari mari dama khato hom somdana saving jo hom moire somdana kya mari manabra mande sidana mane adu yad re adu ain to manana ba silak phone ba habedi sigi income gi ratio ji tu na puri radraina tu na puri di ke sak ratio ji sai sakhalam ba yade na tu na puri di 14 sina kya 8 adagi sigi ratio ji jo amuke dora 14 8 oire adu sina amuke dora aina kya puri ba 3 na puri raga ke do ba 3 puri di om mapal om ma hom ata di si ratio ni use tor adu 14 de 9 khado di kya tara 14 de 9 khado di 5 tara ba 8 3 khado di kya tara 5 tara ba adu di income dogi expenditure khado podi saving du 5 tara saving du 5 sidu 5 unit we kan jada asing badana kya 480 natro adu di 1 unit ki di kya ba ya maro ya di ni hada na si tara ba adu kari 1 unit ki si tara katana di 5 na 20 de si da ka di 48 into si 0 ni sam natro 5 na sam na ka di 20 thungdro sini mai sanai la ji loi puri na lei no si kana gum sa ta di khar pangma sa ta di kak lei du ne si ena ji calculation da khar samdal li je na 0 ni sam natro 5 na ka di kun si sumai to loi puri no no option 6 sana do ri bai adu moi tu tel le kya taram de mo se putting ye kadi kya na 22 unit natro the sum of their monthly income di 22 unit natro se 22 unit ki puthok to re adu ta di 1 unit si di 22 into 48 into 20 aduna ne nga sa angka pada 22 hadi puri na 22 yaw ba si 11 yen nyara ne natro 11 yen ja thika na siga ani si kak to phang mane 11 yen ja ani sorobin ansa ani si onga wera ne amok 48 haji kana yen ja 6 na yen ja dra 48 haji 6 yaw da ne 6 e ja 6 na yen ja ani maksu ya le re 6 yen ja di 2 na yen ja 3 ni yen ja ba yare kwa adu 48 haji amok e su yaw da ne 48 yen ja yen yen ja ro dra to number system ki concept ne ni use story 48 yen ja ba number khudi mak sikana yen ja ne ba 48 yen ja ba mai solap se 48 pu yen iskumba yekum na nem na tra adudi 48 yen ja ba number oi durmina yen no yen ja ni yen ja ba di last 3 digit yen ja du na tra 120 ji yabra yare sidi 150 ji nipan 70 yadre adu da samana option 3 puri na ba ga ji tang samdat pai wane sai sida nang ne pulap yen thu wi da ka oi de ba se yarba logic si sini ko so adum direct taramani da adagi 0 loirani khalo ani ni pan tatuk taru ni 3 to 0 loi batane has uni digit method palo jadra method ji any angle de ho jare ba kanam satra har kan si 0 yormi 0 loirani ko 0 lokthok raga kana ani ni pan tatuk taruk loibra taru ni kya trai thoi ansa 0 amaga 2 amaga loi ban sa thira su yare adusu kari beno se abdo sida haningi siga ba amka halake ko u hogdre 0 ama loi bani na 0 loi rani ko adudi puri na da 2 8 kadi 16 ani pan ta tuk na tro taru tu ga ne di taru ni train thoi 0 ama loi rani adu 2 yaw ba adudi 2 0 loi ba am thira su yar
अंकजे सोल्यूशन समगे हरदी ऑप्शन ट्रिक तगी हदी यूनिट डिजिट मेथड पालसु यारे डिविजिबिलिटी की मेथड पालसु यारे नंबर सिस्टम कांसेप्ट याम दो ऑप्शन ट्रिक तदम याम यूज तोबने न हाइरि दुने यारे को अदो सिदा रेशियो जे सोमदु साइज ऑखल मसिजु साइज ऑखलन बदुगा अनि की डिफरेंस है सब सब मानब टाइमिंग थिरक पने बइन थिरि दु यान दाब्रा करिगिनो सी टाइमिंग थिरि जा माना सेविंग दु सब सब माने हाबिगिने अब सेविंग सब सब माने हारोंबा अदुम क्वेश्चन दि सी लॉजिक सी थिबे याय अंक लाइ थोकपने नंग थीता लगन कमाय होतारे अदुसु ताके मुथलगे ताके को मुथलगे ठीक समाय दउदबा हानले मिदु इनकम दु सी नत्र रेशो दा हा 7x ओन थोकरो अमना क्या 4x वरनी इनकम दु सिनी को अदु एक्सपेंडिचर क्या 3 एक्सपेंडिचर रेशो न क्या 3:1 नत्रो अदुदि होरेंदी कई लानी से मबानी की टोटल क्या 11x तारोइद्रा अद x तो पुथो यारे सिदिगा दम 11 मल्टीपल थी जारे सेविंग न क्या बा लिसिंग मरीगा सी नत्रो सी सेव तो है अदुदी अखोय हजिक रेशो जी केनो एक्सपेंडिचर रेशो जी पालगा अंक इक्वेशन अमा सारो इनकम दगी सी इनकम दगी सेविंग खादो इनकम दगी सेविंग खादो करदि क्या तारे इनकम दगी सेविंग खादो दी एक्सपेंडिचर तारोइद्रो सी इनकम दगी सेविंग खादो अदुदी क्या तारे एक्सपेंडिचर नत्रो अनि एक्सपेंडिचर नि रेशो जी 3:1 सुमाइन तोरो अदु x ऑफ तो गतो अदु x ऑफ तो गया है के तोरे 7x सिना क्या 3 4 गदी 12x नत्रो 12x और दी x से होरे 5x लाने सो दना सम्मो नत्रा सुम जखरे अदु सिना सिना क्या तारा 3 के सिगा अदु तादु होरेन असोम साइतना 2:480 सो लाने सी स्टेप सम हाइ गदौनी को से x फोटो क्या दी क्या दाब्रै नो तौरिदा 3 के सी पुइना दी पुरी नरु नोबा 3 * c लाने बा सिना 1 * c अदरे खदुनरदी ओरिन लाक्तु 3:480 अमगा 1:480 अमगा अनि की डिफरेंस सी क्या तार सी कम लौथोदी 3:1 खादो 2 * c लाओइद्रो पुरिना लेगनो मतम दु स्टेप सी जासा कन्सेप्ट याम सिंगम दका ओइबा खोइन दो सिंग मैनेबो को क्या दाब्रा पुरिना लेदी 5 ने का नि नत्रा 5 का दिसिंग साइ न तबु सी 25 न कक्रो 2 * 48 क्या कुन सी 0 नि साम ने 5 न साम का दि कुन थोंद्रो लोरे x बिरु फंगे अदु देयरफॉर 11x न तो पथोक्ति जा 11 into x मोता 2 into 48 into 20 लाओइद्रो असाइ दु समान तोरो यारे सिना कन्सेप्टिव होतपा हजिकि दु नम दिनु आइदिनि को लॉजिक साना बदुना मान कैलकुलेशन ऑप्शन ट्रिक तो या दुइबो तो बदबु सेविंग मानरम द्रगदि इक्वेशन माने सेविंग मानरम बैने बादुगी ट्रिक तो सिना याद है यान तावब्रा कमाय तो यमते सीजल टियर 2 लेबेनि को 2023 की सी 2023 थाबा है 2022 की टियर 2 ने 2024 की 2023 की टियर 2 ना अक्टोबर की द तौगिबने 2023 की को हबा यान दारेबा क्वेश्चन मरी मंगा दिवाली थुमनब्रा बोरिंग सुब्रा कमाय तो या क्लास तो कनो तो को तमना सम खंगो कस काय दी ऐसे आइने वीडियो रे को लौजे बना कोई मसे मोडी सना कस काय देना सीधा आमता सीमा खंगो दरे एक्सप्लेन तो हार जन मारो सीजना 10+2 की 10+2 जिनो इन थाया बथवा दु मोरी बने से करे है ना एक्सपेंडिचर का सेविंग ऑफ पर्सन आर इन द रेशियो एक्सपेंडिचर ने मना हर सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम and income remains the same. Yang masih question je mah, kerap kosi koleh, kemana? Expenditure ga, saving ga ratio क्या बा? 4x mana 3x ni lower ba, क्या? mana usi क्या है बा? Expenditure ga saving wadi income di क्या तार मने? Income ada pun बता रोइद्रा, 7x तार रोइद्रा, yes. mana क्या है? मागी saving du क्या angle ले बा? मंगा थोपगी 1/5 of income and income remains the same way. What is the new ratio of this expenditure and the saving?
ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯕꯥꯏ 5 ꯊꯣꯛꯄꯩ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯚꯤꯡꯗꯨ ꯀꯌꯥꯅꯣꯝ ꯊꯥꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯥꯒ꯭ꯔꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯚꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯁꯦꯚꯤꯡꯗꯨ increase by 1/5 of his income 하면 어떠러? 뭐나 또 question 지 레이리지. 아두데 떠라 saving 부터 new saving 부터. new saving 지 하나 오르면 क्या? 3x नत्रा 3x to the hangel पुदुती hangel आदि hangel पुदुती चिलु इधरो 3x to the क्या hangel है बा 1/5 of income है नत्रा मंगा तो कोई अमा of करीबा 1/5 of मागी income है दी क्या ना 7x नत्रा 7x पूरी नहीं क्या तारे दूधे हम तेंगो 3x plus 7x by 5 तारा बा अदु क्या तारे हम तेंगो मंगा हम त्राउंगा चुम्ब्रो 22x by 5 तारे सी बाउदी है रेको मागी सेविंग दु क्या तारे बा सीता न्यू सेविंग नत्रो न्यू मागी इनकम दी होंग दे हब नत्रो इनकम दी होंग द्रमिना इनकम द क्या ना न्यू सेविंग से ले रहे न्यू एक्सपेंडिचर क्या ताने हम थारो न्यू एक्सपेंडिचर इनकम होंग दे हब नत्रो अदु न्यू एक्सपेंडिचर पुथो क्या तारा गदी एक्सपेंडिचर है बदे इनकम दु कनानो इनकम दे कना खादोते इनकम 7 इज होंग दे हबनी सी वरनी को सिदगी न्यू सेविंग दु खादो 22 x तगी 5 खादो दी क्या तारे मा च कुंथराउंगा दे 22 खादो 13 दाब्रा 13 x by 5 तारबा अदु कई नुमा पुथवाई रेशियो जमनियो what is the new ratio of his expenditure का saving expenditure मांग था दुना तो expenditure क्या new expenditure क्या नो my new expenditure सी नत्रो 13x by 5 सी का new expenditure का कर तब न ताबनी को से new करीबा saving का अदु सीधी 13x by आंसर ngसाय लाउ यारे नोइना को आई तम थाक ले रसिगिना 22x by करीबा 5 ताब्रा मखा माना कक्रनी x कक्रनी 13 is to 22 तारे याम ज्ञान दे तारा मनी खले ए तम ताय बसिगिस नत्रा आई जो न्यू थिंग नहीं को से आई सी क्वेश्चन जे कलेक्शन तो करी कलेक्शन तो फोटो तो कापा थाजिंगी बने हाइदी क्वेश्चन जे तो जे पिनाकल की लाइक लेटेस्ट तो रबली सुम येंगा तो क्वेश्चन जे तुम खंगे चौरापम मिचिन स्कैन तौर सब क्वेश्चन जे कितंग ट्विस्ट तौनी है जे आई जो मतम नहीं तमिने याम इनपुट तो बोते दर रेंगा ओस्कर लुतक तो दो माले हरगा थीरे तालोना फोटो कापा मेरा था नमन बनेबा अदि मतुंग दai प्रिपेयर तौगी देबा यान दाइ को से येंगो सिग्यान दावब्रा सिगिजा क्वेश्चन जे कितंग लेथोक लेसिन लेरिसे सिदैदा हेंगलदी हेंगलै फोटो तिसे लेदना से खमजिलो मथा क्वेश्चन क्या सोरा 26 पाउंड नेबो को लुसिलमगे 23 से क्या नो BCDE मोय ओंगी रेशो मरी की रेशो सी ले रे मोय सैलरी से क्या है बा the increased salary of D is okay then what is the sum of the original salaries BCDE मोय प्लग किना त्रा what is the sum of the original salaries of करीबा BCDE मोय अदुदी सी मानरब तो बम ताखरे अदु कितंग थैदुई हैना ताखिबा मा वीडियो चांग नेंबा अद क्लास चांग नेयाव मी खंग मने सिजल टियर 2 की को 2021 गिनी टियर 2 गी परेश माला ने मंगा मरी मपन गा तरा मरी 14 ने येंजा बतारक पगी चांस लेब्रा 14 अदु 14 येंजा बे चांस तौदुने परे सी समाय लाओ सी 2:3:5 क्या 14 यूनिट ताब्रा सा तारोइद्रा अतादी 14 गा पुरिनरा ताको 14 गा पुरिना दुना 14x लाने बा अदु x ना करिंग मफु मोरमदी 14 येंजा ना बतारने अदु सी तारे को सिदी यादे पुरि वाज 14 42 is the CG enjoy 14 yen with the 14 9 ja 126 yen ja bayam yari to option tik yaroi araba adudi toro hana le mi kya na 2 is to 3 is to 4 is to 5 na tro kya angle le ba if the increased salary of D is D की angle ba samai to se समाइल लेरम रेशियो से आई कइनो तौगे साइज औखलन याब्रम थे
अंक लाइन अब पोट सिंगे को याब्रेंग को लॉजिक में तापीगे सी 200 इब कायब्रा सी रेसो जी मानब्रे क्या फुरी तारे नो कई कई रेसो साइज सखल में यादने अदुगा क्या क्या हेंगलेबा 20% हेंगलेबा सिना क्या हेंगलेबा 20% सिना क्या 30% सिना क्या 40% सिना क्या 50% नत्रो अइना नन ताकि फॉर्मूला में निसिंब्रियो नंबर अमने 20% हेंगलदी कना पुरी हैबनो नंबर दुदा कना पुरी है अमता हरो 120 बाय 20% हेंगलदी साम द कुन हेंगलदी 120 बाय 100 ने पुरी गायना ताखरदाने नंबर अमा 10% हेंगलगना कना पुरी बा n into साम द तरा हेंगलदी 110 बाय 100 पुरी ने हैब्रो हंदर मगना 90 बाय 100 पुरी नि सि ताखरबने आई परसेंटेज तला कांदा हेन ममु तारखिनि कोसे अदु क्या ताने से क्या ताने से क्या भुइदुन से साम कुन बाय 100 पुरी द्रो सनी 40 तारा मनी ने थुंग ममनी मसे मका यारो मरो एसी ओइदी याब्रा याउदन बली लाने में सनागरिदो सिदि सामा 3 का 130 पुइना दि 390 ताराबा 130 बाय 100 पुरी तुनि सिना 140 बाय 100 पुरी रो 14 4 जदी 156 सुमब्रा सुमिको 140 का 14 4 जदी 156 अते 14 4 जदी 560 नि में सोइरे में समाय थक प यारे से 100 140 बाय 100 ने 104 का 140 के दी त्रामनी मरी यांखै तुरु 560 तारे अंक जी लोरे सिदा कई पुथोय न सम ऑफ द ओरिजिनल सिटी सिना फोन क्या ता गया हां तो लोरे हेंग का साइन उरे माय गजन तौ यार कोई ने बाइना हाजे सिटी ने फोन 114 ता गदा ना सिता जरे इंजुको सिगदी सिता का ओइ देबा अंक जी सि लेरमे अखोना nga सारे मैम होली सोइरे में अपंग ताइबा होइतु उरे आई होतो ताको नते सि प्रूफ लेजै गो मसाना आई तो इसे नोइदा हाना अंक होतो ताको नते आई उरे से तब मान हाज मिन बिलो में दी दे केनो दी दरो हाजा बी सी डी सि लेरे सी बी ने बी सी डी ई नत्रो डी सी दा दु नत्रो सिदे जी फोन हेंगल दे क्या तागे 140 बाय 100 पुरी रोइद्रो क्या तारा 56 त्रामनी मरी सुला फाबै ने बाइन थुरे इजना 560 नत्रा हेंगलका दी दु हेंगल ओरक बिलु दु सिनी अदु सी यूनिट वे कांदा सिंग न क्या असिंग मजिगा दु मानजरबो अदु दी 1 यूनिट का रुपीस 1 गा मानरबो सुमद्रो अता दी टोटल दी सी आई ngasa सी रेशो जी यूज तौद्रे करम यूज तौरे सी रेशो यूज तौरबा सी टोटल सम दु क्या तारा सिदैदा सी मोइ तिसना त्रामनी तार 0 नि हाबसिला दी त्राम सी तार ओइद्रो लॉजिक तो लाइ सिना अंक लाहेले हाबनि दाइना जे हाबदी रेशियो दो सिदि होलमदि ओंगोने सिदि होलदि जिक जाखरबदि लेस कसबुदि नते दा अखोना अंक जे सम याबदो हारागे को सिदि ज्ञान थावरम देउ होइतु उरे लोइना उसिले सिदि दु क्या बा से 2:3:4:5 नता दी दु सि नत्रो दी 4 से क्या 40% एंगल दि कना पुरी ने बसा 40% एंगल दि कना पुरी ने बा 4 into 140 by 100 पुइदु नत्रो और क्या तारे से 560 बाय 100 तारबा सी हेंगल का ओरे बिरु जी कना मानबा रुपीस क्या सुमाय होला मजा अंक जी रा लाइन सिना बहेन मतम संग द फिम लेरे 1 यूनिट 100 से क्या तारा 1 यूनिट की बिलु से क्या तारनी 100 का से के पुइनादी रुपीस साम तारद्रो 1 यूनिट ने साम तारगदी सी मोई की अपुन मजी क्या नो 14 यूनिट नत्रो 14 यूनिट की क्या तारने सामन पुरी तारनी रुपीस 1400 सुमाय सिना बहेन थुजिले यादा ब्राइन आइना सिदा 100 का लहोल दिस लॉजिक अमदि नै खंगवै सि कानाब अमदि लहोरो को मतांग सिदा आइना सि तौदरो सिने न थुरम हैबनिदा कोन उरेबा आइना हाना युमदगी प्रिपेयर तौर नोइ ताक तोनि तौबोर मदे सि ग तारो सिदा असमी सि समी ताखरानेबा यादा ब्राइजा आइजु खुदकी ओइबा नॉलेज ने सागलेसि अदु मखन गी को आइना रेशो समाइलर मदो साइज खल तौबसिदा होरे 0 यावरोय आइदि फ्रैक्शन यावरो हैबगे आइना सिना लाइगदन तौरुबने अदु सिजु अदुम लाइरम हैबा मैं बी सी मुथलम दाइ सो आम नंगाइ तबम यावे बी सी डी ई नत्रसा मोगी रेशो दु सी नत्रो 2:3:4:5 नत्रो
D the neighbor can go to D do Hangalakana Kawa have no 40% Hangal Pranata Mon Hangalisa. On 40% Hangala de Canapuri never. Number Ama 20% Hangaladi 120 Bahan Puri, number Ama 10% Hangaladi 110 Bahan Puri Adutadi, 40% Hangaladi 140 Bahan Puri Catara. 560 100 tare ado 560 100 unit we kan aseng madana kya ne hariba 560 ne hari ado 1 si unit kasi mana tara gadi yam 1 unit kidi yam ro di endu ne yela de kangna 1 si 100 thunga ne 1 unit kidi 100 ta tara di moi puloki tu tel kya no 14 unit natra 14 unit ki puto ke di amagi ne si sam ta ta di 14 unit ki si sina jun thure dum ko sina dum thule rame fraction jaw jara su ko yara ba ado si logic se ma ju khangwa si ju another method na mo re si ju another method na mo re yara ba Sagi and 14 in Java Tani had this option trick near do 14 in Java option of Maria Silamina to Scanandre. Yarikosa, or the Sigi percentage case in Olesi, I'm Kanavanico, Propiloski from Lagasaraido Mangatani. She did. She no career. ABC is a positive number Gatanatra. Sina si marabadi ama hapeti yaugre isko B square B square C square C square square twice lane ko tisnar kya time teo main calculation ho jane side mari manga tara amukut pore tara from the 140 tare 70 140 ta 70 tare twice of A square B square C square di 70 tare adudi Mogi Mandu Halagi, Mandulusin Torumina Malusilagi, 70 Tarni. And the Esquapo to Kadigatani Esquapo to Kataragadi, 70 Dagi Mayagi Bisco Sisqua Catodi, 70 Sicatodi Catara 9. Now that A 3 Tare. Evidusia 3 Tare. Adagi B Putokaragana, 70 Dagi. B out of the Sinatra, Sicadode, 70 Putibacadodi, Kumangara, Kumanga ID, Kumanga di BG Fatare. 5 minutes Triticano, 2 or 1 0. At the Sianism Satani CDR. Yaraba, I told you logic 70 the game up, C Puto Trigua, C Puto Cargana, A B Bilucano for Ribudo, 70 the Sicadodi, 3. 36 at the 6 star C 6 star money 6 B na 5 C na 6 A na 3 adu kya tara 2 is to 1 is to 3 option number C tara I told you mental calculation ni ko pu I the brain pu number 11 oi be ne puri si ko adu ulage sidama pyramid ratio on si na tro B square C square na kya C square A square na makoi ratio to kya ba Si ratio ji 34 unit natro sine kya 61 unit natro sine kya 45 unit natro tan x holo jo ko skai de yanda braja hore ratio holo ka dori min x to na gi do le ya hondro se are bu ko adudi si som equals moi plot sin naro kya tara a square ani yor mani b square ani yor c square ani yor ba twice a square tu du ka malogre ko sine bai sanari do somna tisina the 140 tar ai holo igram ni ko asai tisina gre koi adu tu ne thodi ka thongya si 70 thonga ba moi pulop se kya tare ba 70 adu aina hosi kari a putu kya di a square am putu tare a square putu kya di ka tara moi pulok ki apun mes dagi a yaug do putu kana no sina tro b plus b square se a yaug do sina tro adu 70 dagi 61 ka do kya ta 9 tar mani adu a gi di kya tara square root low di 3 ta dro ain tawri du khange ko a bilu 3 mele ai simha pu be na te mana phungam ba for oi dra sa brain do khara sa bo hen tare adigi ma b square b putok na tra b putok ga na b yaw do kana na si b yaw do si na tra 45 70 di 45 ka do di ka tara 25 adun b square je 25 tare adu di b gi di kya ta ni 5 ta ne are ko then c square putok ya ta di C of the Budigarano, Sinatra, adu di 34, 70 34 ka do di 36 natra, 36 adu C gi Gatani, 36 square lo di 6, Belu Sensi Lopot Panems. That's Yare Gosa. I with A na 3, B na 5, C na 6 Toro Holo Sitare.
하이니까 ngam니다 브레나 하디 ngam드리시 가기노 까나고마 사트나시 마인 가우선 동가 모이디 케노 마탐 스텝 지 까리 라카데 ඛangde wene si question ja mamang da hina reso hanaki ta kusi da su si ga manarab to question ja hore si makti nate yaugi banina adugi idea do si palani khangbai iste si kano ne ba main gausena ai ji chimba pu bi nate bo concept tu senge o si sumain hot pani go khanga ga step me am no main da sana bai wane ba yan dai ko ja sugang khangna kamai khangda bo question mo di kamai main gausen tong amne aina step angka hai ga di step khar I droina ahmad kai sengo ba number 1 si kan so ya da ba kan phadraba pot ni ko se ka se mathang da number 2 shortcut la ka ne ba ko ai am thin maintain dor ko pot ne se number 3 da mind calculation hai ba tam je ai am thina noi active moi na ho na ni ko si tam je am ai class tai khuding palam ngani mind calculation je 15 noi da mind calculation la ko om subada mari subada kari lai ai option 3 adum hai noi chima pur mani da last the guessing method ka ne lai ado concept senga ba concept senga shortcut se haira kana man calculation ji tongam duine ba kamai hotinu khangda ba concept seng da bang ka du mai na kamai khut tha duino ba mai na thare ji hot ka da ba paring du khangdu ga mana step tu tak tak sam ba du ni man calculation ai na tra ado step sem da kan ba ya ba na te are ko lo sele me am wadi wara mane do wamin na ras ko ndiam ngalame CD. The income of A is you want sit up not only in a young from game. Queen leopard or a go. Young way home to see. Matam Sangs Ram to follow up that. See Matam Sangs many Sangs not race Nikadosi. Colomum ta hide boarding souvenir in a Tano in the Karim Kutadabo. Haitasukaide. Young one. Risasi punna lumina ba male mobile ji risasam yoram dredana. The income of A is 2/3 of B's income and the expenditure is 3/4 of B's expenditure. Money ratios here. Direct pyramid number 1. 1/3 of the income of B is equal to expenditure of A. Then the ratio of the saving of A to the line. Mama na mana bata kre. Kitang P the kena by 1 hin holung am ni khale. Tab na to mina sinu si tau slow ko. Mana question je da A income je. Ratio sabadu changi. Ratio formation ki concept changi me am sida. A ga B ga A ji kana A ki income ji ke do hai na. 2/3 of B income हम नत्रा अब B income न 3 वाली एक ने क्या हुआ है ना अब 2:3 था अदरा अब सिदम B and the expenditure of A से क्या हुआ है ना 3/4 of B हम नत्रा B की दुना 4 में तब एक ने क्या हाँ एक ना 3 B की ना 4 सी रेशो तो डायरेक्ट पिरम न भाई वरी ने बना नत्रा अब सी कई दो बस है X लोग सिलो हम नत्रा सिना रेशो जी माना दम नीना वाई पूरी रोसी ना वाई पूरी रोको अरबा रेशो आप तो सारे करीम फिर में माना 1/3 of income of B B की income की सर ओम थोक पगी अमा हम नत्रा क्या B की income दिखना ना 3 नत्रा 3 से की ओम थोक अमा दिखे बा 1/3 of B की income दी 3 नत्रा सी के दो है बा E साइड is equal to माने the expenditure of A expenditure माने A expenditure करना ना Try showing money have not draw. Katana together. X equal to Kanaga. 3 y. She the Karitara to there. X go y ratio put her money. X na kya? Y element number 3. Y na S element okay later was 1 in a draw. 3 is to 1 ties and tarba. And 2 in Takraba time Makalamo with a message. See that. Adudi Kari put wabano. Then the ratio of the saving of A is saving एक बीघा की सेविंग पुथो नत्रो सेविंग पुथो क्या था दी इनकम दगी सी खातो इधर नत्रो इनकम दे कना खातो पा एक्सपेंडिचर खातो तु नत्रो इनकम दे सी ट्वाइस एक्स माइनस क्या ट्वाइस वाई नत्रो एक्स मोते क्या नो 3 ओम मनी तरुक तो की ओम ओम खातो 3 तारो इधर अंसा 3 नो तारो इधर अनि यारो ऑप्शन अनि सिदा ले रे सिना इनकम दे सिम खातो 3x
x mod 3 ni 9 dagi 4 khadu 5 tare 3:5 nan sa tare araba column thadu jare ko haibadi si twice x minus si twice x dagi thrice y khadu tu ne ba natro sida thrice x dagi 4y income dagi expenditure khadu tu ne ba adudi x mod kana no sin luido x mod ko sin lisi 3 y mod na 1 3 siladi anihum taruk tagi omama khadu ko ne ba taruk tagi om khadu di si tare singina ahom x mod 3 sin duina tro y mod kya 1 mapan ne mari khadu di 5 ta tro 3:5 tare manarab to ya uram ni ko sida ratio sabaga ji tak to hayu kan taram ne da sida yung kana bolo video sa ming silu ko sida hera sakre am video yang madu revision uidwi ne ba sing bedina tra Sigo no khara tok silu ko tan nganu ko aina thaina me tuition chala kan da ne coaching challo ga le khaw lang jin da bi ozana ta pha da ne record yaw na ti ko du gi di ko video ai voice record ta we ozana ta ko hadi kari mana ta ku sida chitho nan da ba kari gum khara ya ho ga dra na pakhat na ne voice record lo jei ba yumala ya pis tila taraga kana bo am de haido khra bo jasna aina di yum yoroga kuina hek pa hodra ba yobo pa hodra ga di kaw gi ni hadi mi brain thabuk sum activity mi am man involve to buni no kaw gi ni khandana le khong lang jin da bi da yobo ga silong na ho ne ba si ne am da kaw si gi patience se le ba da kaw ba sa to ga di ko noi gi di adu to ro video record yaw jare e ko yaw ji ba yeng dra ga di noi naran ne ba di na tra to si gi di question ji changa di tale e sum warap kan tandra adune CPU ga thari ka mu si di mata saram duini ko CGL da question cham thari mi thaina adudi question cham hola kan di mani ko nomada le pa question cham cham isang ko sanau haibo samandra hojing na CPU ni hene le question tia on question yang kai pungani manung da maths ki reasoning ki english ki gk khadu ka question kya ba Messi question yang kai do hola kadui ne ba question yang kai khudak ta thing arai bo hol angka ji question yang kai nai nar pa je samna khara de ken tha ne